Menteri Rangba kecela ukondrat ke sangma haga arpeutrik jong menanik sempar jong senam arcar arpeusan. Lepen dikena baya kaipot jong ke komiti riu syempang ke babisar bnia ya ke polisi buk gerpang jong ke Mekhalia ke bala antat bahkan kia kumba ars pak keji empat ke bah kentup ya sawajar hadu san hajar sla. En sepen menapak baksyen hadin ke jingpet bnia bat ke jing bisar bnia jong ke kenhun menteri. Ia kini ukondrat ke sama ulapan bena hadin ka jingken thok jong presiden ka Voice of the People's Party VP uba adet minar basai mot ban pelong ya ka jingki lada ampemi ya ka kaipot men hanin gesngi ka khat pratrik jong mentau benai February jong snem arjar arpenriu na kaliang jong ka sarkar jela kelawan ra ya ka kaipot hapok ka jing dor bar thau an kalpen bena hapok ka jing dor bar thau an hakaba ladon ku pakat lai teligimat ki bakani komiti kalai hakaba galarai ban penek biang ya ka reservations polisi nadu usnam kat kanda nyi pu ar lani kar kom trikam lani ka bahakam kat kum usnam kat kanda nyi pu ar kalami ke jingken tho ha ki po girsan social media katam na kinong lam jong sang Voice of the People's Party VVP kani ke jing tho kabal penmi bat kabal kan tho da MDC jong ka sang Voice of the People's Party VP na JDC ka bong kumne ka report reservations polisi ka kia kumba ars pak keji ong UCM kontrat sama bat kadon san hajar page menta pa ko jingjeler jong UCM kontrat sama shano kata ka ars pak keji bat san hajar page haba mene yo i don tanglai page kata ka report kia ars pak keji tangba om don ai ro shu ila thok kumne breaking news ja sawajar khandai spak khandai pe new page ka report reservations policy kumba UCM open bana ba ka report ka don san hajar page bat ka kia ars pak kilo kane kadai ka jinggan tho na kaliang jong EMDC jong ka VVP halor ka report jong reservations policy ba kon rat sama uang ba ka kia kumba ars pak kilo bat ka don kumba saw hajar ni hadu san hajar page handrai hak report ka balabi menin gasngi ka don tang kumba live page